Ngicela ukubingelela ngoma ngothoba sangoma esibhulawa nyezinye esibhulawa amathambo. Umphathi okhuba isandla sensimbi isigaba sentambo edleze ibomvu zamadoda. Ndilatshelwa bathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Yena-ke sengimangelene ezabafazi ezikhona inhliziyo ezibomvu. Cha, la ngithi ngizochaza khona ungibuzile ukuthi iliphi ibhande elinamandla phakathi kwaleli lokulwa nelokuvika izitha. Ibhande elinamandla leli elivika izitha. Leli lokulwa alinawo amandla okuvika kodwa linamandla okulwa. Leli lokuvika izitha linamandla okuvika konke okuyisitho okuzayo. Nawe wena ofaka ibhande lokulwa ngeke umshaye lo ofaka ibhande lokuvika izitha, ngoba leli lokuvika izitha linamandla kakhulu kunaleli lokulwa. Leli lokulwa libuye libe ingozi kumuntu ngezathu sokuthi ngalesikhathi uma bemjumile lo ofaka ibhande lokulwa, ibhande lakhe alibe lisasebenza liphendukela yena. Nozoshaqala mawufaka ibhande lokulwa kufanele ukuthi mawulwa ushaye iqala, ngoba lo noma kuthiwa akalifakile ibhande umuntu mayishaqala liyakubamba wena. La ngiqonda ukufundisa ngoba kuningi abantu umuntu efona, mkhulu ngicela ibhande lokulwa, khona abangihlupha mkhulu ngicela ibhande lokulwa. Yabo, ibhande lokulwa akusinto enhle ngoba egcineni ligcina lifake wena futhi ezinkingeni. Kodwa lo ofaka ibhande lokuvika izitha, wena ofake lokulwa ngeke uzumhlule, ngoba leli lokulwa alinawo amandla amakhulu, aliviki lona. Engiqonda ukucacisa lana, engiqonda ukufundisa, mawufika kumelaphi wendabuko zazi ukuthi ufunani. Zazi ukuthi iliphi ibhande olifunayo, ikuphi okufunayo. Ngoba ibhande njengoba ulibona la isithombeni, ibhande ulithenga li-empty, ulikhande wena ukuthi ufuna lenzeni, lisebenze muphi umsebenzi. Liyayivula inhlahla, liphinde futhi livike nezitha, liphinde futhi likwenza uthandeke. Sengisho ukuthi konke lokho kuyakhandwa mase kuyafakwa ebhandeni. Leli lokulwa ibhande alinawo amandla ukundlula leli lokuvika izitha. Ngoba lo mbuzo ngutholile ngithi anguphendule ukuze abantu bazi, ngoba kukhona abantu nje abasiposta amavidiyo abafundayo ngempela abangazi, abezwa ngongizwa bexoxela ukuthi khona ibhande elinje, leli lenzani, leli lenzani, leli lenzani, yabo. Kanti ibhande elihle lokuthi uyivikele wena, ngoba la emhlabeni ziningi izinto umuntu egcina imehlela. Siyathokoza uMangothobani.